Zna li ko sam ja? Damir Nikšić. Ili moram da se predstavljam? Damir Nikšić. Ne možeš ti ovdje. Mislim, sve je ostrašćeno. Generalno je sve ostrašćeno. Da ne govorimo o tome da su svi pristrasni. Fatalizam neki, fatalizam. Možete ti zamisliti, eto, juče je bio divan dan. Odmah na svim kanalima, svim novinama, dole ovako što ide, ne kaže, vidi što je lijep dan, uživajte u predivnom danu, danas je divan dan, ko sastave kad smo pisali u osnovnoj školi. Stvarno je divan proljetni dan. Ne piše to, kaže, danas je lijepo, uživajte dok možete, sutra će već kiša biti. A za 3-4 dana i snijeg ima da padne. Odmah neki, pa dobro, vola, pusti me da dahne makar danas da mi lijepo bude. A odmah, kaže, ne smij se, oplakat ćeš. To je tako i u medijima, tako, a u školi isto u školi. Nastavni plan i program, bar čovjek. Pristrasno. Sve je pristrasno. Ti kad učiš istoriju, ti moraš znati na kojoj strani, na čijoj strani. Ja mislim da čak i ono kad učiš o dinosaurima, kako su izumrli dinosauri, ja mislim da i to čak pristrasno. Odmah se moraš staviti na nečiju stranu, ta će dinosauri. Da li dinosauri bili oni glavni dinosauri, da li oni šla na Tyrannosaurus Rex, glavni baja u periodu krete, od sami ima ulipasteni ruke, ima za te spiha. Oni idu, oni dinosauri idu žvaču, travu, oni glavni. A mi sisari, razumiješ, mi u rupama dole živimo, gledamo, dinosauri, zavladali dinosauri glavni, gušteri glavni, a mi sisari vamo šuti, neka samo nek ne puca, znaš. Kad pade meteor, sve sprđeni dinosauri, Tyrannosaurus Rex ne može za glavu da se uhvati, ide bježi tamo, jeli tebe, sve ono satra, tišina ne, kad vidiš, naši izlaze iz rupa, ura, juriš, majke me tad te ne jevi. Još tad smo bili dlakavi pravo, pa ovako se ne... Naši dođoše, preuzeše sve. Dođoše na vlast, zauzeše pozicije, preuzeše sve, sloboda je rad. Zna li ko sam ja? Damir Nikšić. Ili moram da se predstavljam? Damir Nikšić.